Hi, welcome back to my YouTube channel. Ngasi ki vlog sidi Chinese ki festival amagi vlog ne. Ngasi moi Chinese ki Dragon Boat Festival na matai ba ngasi no mitse. Hadi 7 June. Ado according moi lunar calendar ki matung ina di ngasi je 5th month ki 5th day tai ba. Ado moi festival je adoi matung na pangthok ne ba seng bai bude. Ado Dragon Boat Festival hai je khoi ki Manipur da hairga hiang ta na bodo. Hi taraga hi ani taraga lamjen ta na adu ka chamane ba moi ju hi ani taraga lamjen ta na doine ba. Aduna ngasi adugi blog aina semage mafam ai mafam mudi almost yodi yoreba ada akhoi manak club ama leiba boat ki club hai tare akhoi ki boat thobage adugi club da ngasi ki Dragon Boat Festival da pangthoeba moi ki club ki member ma'am toraga hai tare ado mafam di almost yodi yore sidai khirang chala yoreba ado to hauju haugrem moi boat festival je ado ai changa ga ulage phajana do ngasi ki boat festival jidi nong di khar gak sure to nong sur ju moi jedum tawdi tawe ba sida tawre moi sigi changam je glass kan sai u tu ni glass na tu ni ko ai kaino glass ka ta na ba thara slippery way bane bera ka ri sidi pakati khar di tu e sidi am kan chin biar we glass ki sidi ado khoi sigi floor chali je khoi chali je glass ki na ha ba float to ba glass hai ta bera ni moi je aslaw ti khar di asije namu moi je ahum ne ba moi gi thori je Loi moi loi ra hale sida number 3 jina ta game to ne jigen Let's get the number 3 na tagi mali. Hojiki boat thau do hojiki do na ta mamang du ma'am thau gre ba akoina lak pa khara thengdokre hojiki do na last or ba khangde do hojiki do number 3 do na first tagre si je moi club ne ba ai aina lai ba city jiki boat club ai ta do koina lai sina turen gi seng bai turen matai ne ba se turen matai do da turen do da kram tang chang chala ga floating gi glass hai ta si aina lepi ba glass se si da float hai di tau ba kaino ne ba tau ba mathak ta hap ba glass hai ta ti ta san ga di to e turen me ai da mai ta glass bridge se transfer sida bra bera gi kaino lok tak me ai tam ta sema dis mai na glass ka thar moi je thau gi dor khang de wang ga thau gi de loi gre ba thau gi dau ma le thau gi
boat festival ngak pagi security layer sida sina sing kai army hai tar sing da kai kaino tar kan da ngak na ba chibo zo yo yo अदो मोई की चाइनीज की ड्रैगन बोट फेस्टिवल की होरक बजे मोई वारी स्माइ दो जाइंदा थाइना अरी बदेना सी की कोई निंगथौ के मखा लेबा मिनिस्टर मा हाइतार द मिनिस्टर मा माजे यांगसी रिवर द ही थौरगा चत जाइंदा अदन साइ यांगसी रिवर जि द लुक खिबाय तार माजे अदो माजे लुक खिबस दंगा साइ की मी म्याम तोरगा ही थौरगा साइ की म्याम थी बाय तार अदो ड्रैगन बोट फेस्टिवल जे मोई की ही थौजे खतन तेबा मोई पावर जिं साइ की लानी मचाक से लानी मचाक नम लौब चाक चाक तो पुलब चमीनब पोने बोट फेस्टिवल से अदो चाक तो कमाई तौगे तुरें से लुखिबद गाना मीदो है मिनिस्टर चागीदनब ही थौरग थीब चाकू थादब है गाद डिस्ट्रैक्ट तौनब अदो इंस्पायर तौरग चाक चाक नम लौब लाद योमजे सिजिगा ड्रैगन बोट सुमाइना बोट थौबजे चाहि गुदिंग मोइ फेस्टिवल ओइना पांगथुइबा साइना हाइगिबद लुनार कैलेंडर की मतुंगेना 5th month की 5th day हाइतारे चाहि गुदिंग एदमाइना पांगथुइबा मोइगी इंटरनेशनल की कैलेंडर सिदा येंगदेबा मोइगी फेस्टिवल जे अयामना मोइगी चाइनीज की एनी फेस्टिवल पांगथोबजा लुनार कैलेंडर की मतुंगेना पांगथुइबा इंटरनेशनल की सिगुम्बा अखोइगी असेंगबैदि सिंग असिजे जून 7 नेबा अदु लुनार कैलेंडर की मतुंगेना दि 5th मे ओइदने मोइजे दो दुमाइना चाहि गुदिंग पांगथुइ अयाम मोइ फेस्टिवल जिंजे तो साइना उठखिबदो सिगी ममांगिजे दंगे साइ हाइगेबदो सिगी पोसिंग साइगी तुरेन की खतंग चंगजलगा हाइतारे तुरेन मताइदि सिंगमैदि सिदा मताइदि लोइरेबा तुरेंगिस अदो सिदा समदोरागा सिदा लेइबा मोइ तावरगा लेइबा पोनेबा ग्लास की कैनो हाइतारे पर ग्लास ब्रिज कोमन तुरेन की ग्लास ब्रिज हाइतारे सिदा मोइगी अबोक अनी लेरिजे सि मनिंगदा खितंग मोइ अबोक की सीरीज नेबा मोइजे फोटोग्राफी द खरा गाव हाइदि पामजबा जाइदा साइ वीडियो नमैदा मोइ खरा ताक्सले हाइदि सिगी लाइट द स्माइल तो खोलो गाइना मोइजे फोटो द खरा पाम हाइतारे फोटो पाम अबोक हाइतारे अदो सि लेरिजे थोरसे अखोइना तंगा सिदि थोरइजे नोंग मंगमनिना इसिंग जे खरा हाइनदेबा सिदा चाइनीज की ट्रेडिशनल की ही मचा मचा ले तोप नुमित अमदा थौरस the boat masa to मैम ले मोई boat club की angang tindat li ado sing mai di dragon boat festival je khoi rong gi side hai tar aina lei ba city je city northern side ne ba som side ta diam pak na phau de ba si festival je ado south side hai tar thom da diam phau festival je am chok chok pang thoi ba sai diam kan na chaw boi de ba moi pang thoi je sing mai ju wari hori je asong gi side te ne ba south side te ne ba si gi dragon boat festival gi wari hori je ado khoi song gi side sina phau ji na khoi gi religion gi horak phamai tar sai gi taoism buddhism skum bai horak pham moi gi ari bagi wari khra phawe khoi rong gi side sina aduga south korea ju yam na khoi som side te south korea je jahaz ta pung ahum aduga flight ta diam ne pung amma makhai pung amma smain change ado visa gi wani visa do yam line phang boi ta di dum jahaz ta lising amma ni bithoga dum yawi ai ba south korea je sigi dragon boat ki boat se simoi aseng mai di
South asom da chau chau na to ba de sigum na te sen nei je yam chi chau ba hi hai tare chau chau ba hi sen nei ba sidi yam kan na chau na pangthok tam ni na moi je club ki oina ma cha oina pangthok ma mai ngon la chali lo khoi manipur da ju hi maton da dragon happy da na haidi hyang ta na ba gi da lo mai na moi sigi da ju dragon boat festival ja adu ju happy ba moi je dragon ma po ai tare South asom da hi achau chau se nei sida di yam kan na chau na pangthok ta ba gi ma cham cha to re moi je Simpam so na kan gi je park ne ba aseng mai di si campus ya sigi surrounding je park ak ta ne ba ada moi si park manung da ne ba si club lai je Mi ikutin do tinggi di later. Drama lagi. Chinese kids mai 10 minute. Oh ya, 10 minute. Dragon Boat Festival ki vlog selection lage mathangi vlog tong thengna si okay don't forget to subscribe and share okay see you guys in the next vlog bye